Жакшы эле өтсү. Кечинелер. Кемалар арамызда жаштар, эки жигит бар, өтө катуу бийлеген. Ким бар? Өтө катуу бийлеген жигиттерден болсо эки жигит чакырам. Рустамбектин досу чыкты. Кол чайкаңыздар жигиттер, эки досу чыкты мына. Меймандар арамызда коллективдер, аяш аталар, кудалар өтө жакшы бийлеген эки пара керек тургандар. Өтө жакшы бийлеген, чоң берекет боласыздар. Мондой жакшылык билеттер оригинал, не китайский, не дубайский, караскүский беректер тургандар. Арамызда жакшы бийлеген меймандар болсо чыгарыңыздар. Эки пара. Ага, флеш калсы. Махмурат эже. Махмурат эже. Bir şerik taap чыгат экенсиз. Бизге суроолор боюнча түшүп атат. Үрүнсеже, туугандардан барбы? Туугандардан болсо айтыңыз, bir пара чыксын. Жакшы бийлеген. Эгерде эч ким чыкпаса, экөөңүздөр бөлүп алып кете бересиздер. Сүйлөшмө конкурсу жок эле. 30 көшөт. Жакшы бийлеген пара. Mavlud эже, Махмурат эже чыксын деп атышат. Кудалардан болсо дагы bir пара чакырам. Кутабыз. Бөкөнбай икам менен Махмурат эже чыксын деп атат. Нургазы Гүлкумар чыкса да болот деп атат мына. Өзгелер чат. Жанашылы эле Гүлкумар эже, Махмурат эжебиздин күйөрмандары бир кол чайкаңыздарчы, атайын чыкты го. Болот. Эч кандай кыйынчылык жери жок. Сиз утпасаңыз бул жакта болсо сиз утасыз. Кыскасы уткандан кийин баргандан кийин жумган болмой. Жаштардын күйөрмандар, достор. Атыңыз. Бактияр. Эч кандай кыйынчылык жери жок, кандай бийлегенсиз деп эч кандай таңдалбаңыздар. Болгону сиздерди үйрөтө турган хореограф бар. Азыр эми 21-клуб техниканын клубу Тумар салтанат үйүндө кандай чоң LED экран турат. Экрандан чыккан бийди дал өзүндөй бийлешиңиздер керек. Мисалы, например, биринчи бий. Мондой бийлер. Бул эле дейбиз, ар бириңиздер өзүнчө видео берилет. Ар бириңиздер өзүңүздөргө түшкөн видеону жакшы бийлешиңиздер керек. Биринчи бийди Бөкөнбай экен баштайбы же? Жок, бир катарынан баштайлы. Бөкөнбай экен парасына түшкөн видео. Кеттик эмес. Биринчи көрүп алыңыздар. Бөкөнбай экен, сиз бандасыз. Фигураңыз деле окшош экен, караңыз. Бөкөнбай экен парасына түшкөн видео. Ортолукка чакырам. Эгерде Бөкөнбай экен колдон келсе, дагы бирөөнү чакырып алсаңыз болот, бийлеп атканда. Жогорудон карап бийлейсиздер. Жогоруда да экран бар, көргөнчө. Кана, бир кол чакырыңыздар. Биринчи пара. Музыка. Давай, Бөкөнбай экен. Супер Махмурат эже. Мына караңызчы, жайлап турган бак турат, ийилип турган шак турат, эженин аты Махмурат деп айтылат экен. Кийинки бийлей турган дос Бактияр. Сага түшкөн видео. Биринчи көрүп ал. Кеттик эмес.
çıkanakta yesin, çoğurunu karayısın. Grupa paylaşma dostlar, bir paylaşma gruplar dostlar. Muzika! Bahtiyar, çoğurunu kara, çoğurunu kara. Bahtiyar süper, просто кожа başlayan. Azmalsın. Bahtiyar ayağından klip video çıkıp kaldı deyip sen özün tanımadın bakadır. Sana çıkan video andan da olmayı. Gittik mesela. Уже баладая. Figura dili okşaş. Dost, orta çıkarız. Dostlar bir bol çarpımızda ne dostlar? Bak, hadi bucaklara. Cuborunga ve muzika начали. Вообще супер. Sen güçlü birlik durmaysın mı? Sen adam okşuş bulup tekin neymiş yedin durumda? Nurgaz ağam benim köküm arayacağım. Sizlerde geç kanda kıyınçılık içerecek. Bolğanı vals. Birinci koymadığımızda Montelli değil sizden. Biri vakit uçurda Gülkumar için davay degenle mont başlayız. Все, нормально? Кто çağıram? Görüyorlar, kol çaya koymuşlar. Notarius. Muzika getirmesi. Bahtiyar Mutlu degenler kol çarpımızda. Nurgaz eken Paras Mutlu degenler kol çarpımızda. Bugün bu eken Paras Mutlu degenler. Çünkü yavaşladı. Mahfuratıcı. Kadir Mutlu degenler kol çarpımızda. Malablaus. Mağa 2 birlik kalçağız. 0-2 birlik. Atayım uşul jerde ulu başta geçiyor bulup çıkıp uşul jerde biylegen eki jeme. Sizler jardan berdingizler uşul kişilerge. Eki priz! Kırmızı dejeme, mahmur dejeme. Sizler de uşulga toylarınızda ornu kaçarlar. Kimler boydoksыңар? Ekimken boydok bu? Bahtiyar boydoksun үйленгенсің bі? Үйленгенсің bі? Үйленсің мен, masala. Как раз, керек қой, семейныйларға. Қазір бойдақ үйленгенсің бі? Бойдақ бұл? Ай, бойдақ бұл, мынау приз керек.